What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy Apong Glen Rep in English Ilocano Aglaloob. And today, we have a trivia. Today, I will tell you about the story of Miss Ilocos Norte. Amuyo ka di nga ita nga bulan, mangrugiti makumpuna nga Miss Ilocos Norte season. Dito yung probinsya tayo ng Ilocos Norte. Apay, when at last Wednesday, present the DGJ, it's the presentation of the Miss Ilocos Norte candidates in Fort Ilocandia Resort Hotel, Ijay Lawag. Dito yung event ket na isang sangayan. Gaputa at datayo pa ilang ti season ti COVID. At datayo pa ilang ti pandemic. Awan ti face-to-face nga audience iti Miss Ilocos Norte. Ngayon, Facebook Live. Naka-Facebook Live tayo. Idi last year, awan ti Miss Ilocos Norte idi last year. Gaputa COVID-19. Naka-lockdown tayo pelang idi kwa. Naka-enhance community quarantine tayo idi kwa. Kadagiti nga panahon, awan pa iti COVID iti Ilocos Norte. Awan pa iti COVID tayo. So everyone is afraid to have a COVID-19 in Ilocos Norte. Ngayon itatan, nakatadon. So siguro kasi nga talaga, but we hope and pray na sana matapos na rin to. And back to Miss Ilocos Norte, amuyo ka di nga dati Miss Ilocos Norte 2021 ket mangipabuya ken mangi showcase kadagiti agar aramid ti Inabel fashion dito probinsya tayo. Adda nasurok dua gasot nga Ilocano creatives when lumang partuat kadagiti Inabel nga mangipabuya ti Inabel fashion show da into no May 8. Dito yung aming Miss Ilocos Norte, no saan ko mga pandemya, ket iso dito iti maudi nga event, iti La Milagrosa Provincial Fiesta. So, balbalin nga culminating activity, iti Provincial Fiesta tayo, iti Ilocos Norte. Ano pang panunutag, iti nakaserekak iti Capitol, iti CMO, kung nakidi. Iti 2017, narugyanak dito nga Miss Ilocos Norte. Di Miss Ilocos Norte di wakit ni Miss Paway. Of course, tayo nakapinpintas nga Miss Paway ni Miss Dayan Irish Lakayanga. Of course, at akit Paway Church sa taga Pawayak idin. So, I'm very proud of Paway. Idi 2017 at atakong ito yan. Si marunumet ni Tricia Carbonel Aceret nga taga Bacara. Idi 2018. Di napintas na kadeta idi ko Shakti nangi presenter kada di challenge da. So, panoorin natin kung kakayanin nila yung mga iba't ibang challenge na ibibigay ko sa kanila. Paano ba? Ano tayo? Nagtangko ko. Nagdilat galgal eh. Awang bakit sa babakbak? Suka kumak! At dyan! So, ada ni Apong Glen Idin. So that's it. So masaya. Throwback. In 2019, ni Miss Sarat ti nagbalin nga Miss Ilocos Norte. So ni Precious Olay Neira nga taga Sarat, Miss Ilocos Norte 2019. Kaya namuyo ka di na iso na ti one of the longest reigning Miss Ilocos Norte kasi 2 years na. Hindi 2019 naging ganang 2020 awan nagsukat ken kwa na itatan masukatan ito no May 15 2021. Di mayat ka digito yung talo aya ni Miss Dayan ni Tricia ken ni Precious in represent da ti Ilocos Norte Check It Bulaga Miss Millennial Edition. O di ba? Ket dayto iti way na mamumet iti probinsya tayo. Kadigiti napipintas nga beaches, naiimas na sida, exotic na food, beautiful heritage sites like this Paway Church, and digiti nakasingsingpet ka na nakagugwapo nga tao kada nakapinpintas nga Ilocano ken Ilocana na amuti sa ngalubungan ti Ilocana, the beauty and brain of Ilocana. Dagiti Miss Ilocos Norte ket nagbalinda nga provincial ambassadress on youth affairs, education, tourism, and environmental conservation. Ken na dumadumapay kada duti advocacies da idi. So
data Timis Ilocos Norte itayan tayo. Kasi dyan Timis Ilocos Norte padaanan tayong tupay ti sumarsaro nga activity ken event da into no May 8 at to municipal costume da para kadigi municipal costumes da different kinds of costume da adan tupay Inabel fashion show ken of course the evening gown competition. To no May 8 day jay. Ken into no May 11 adan to met dete my favorite and our favorite sa mga lalaki swimsuit competition, talent show, and of course question and answer portion. Kadigitay nalalaing, they are not just but beautiful but they are articulate. Okay. Then of course the grand coronation night would be on May 15 na maipabuya met laing isuna iti Facebook live. Okay, that's it. So subaybayan nyo yung mga susunod na kabanata para sa ating Miss Ilocos Norte. Alam ko yung mga bets ninyo, hulaan ko. Of course, di kaya kailian nyo latamot ibutos yun kasi may mga online voting after that. Okay, so that's it. And this is your konyo po akong Glenn Repping, English Ilocano Aglalao. And yo, peace out. Bye-bye.